swona va nga swi clear Bujo swi le ka album ya Bengo Bengo loko va rabat voice ta hina tirabe Bujo of course and mina na Prince na Bujo hi tirhe album ya heteleke as a team but unfortunately December liya ni vuye ni hanya ka pain yin'wanyana ya ku a swi vava ngopfu under na Prince by then so vana va hi treat as if we are not part of the album as if ya pupuruka loko ri mina yena nhlayo wa makhata ni na surprise nyana ka n'wina I still have this okay yeah nga tshineta camera na cha lava mi vonaku live va ta mi vona u kombisa phephahungu ra 2013 phepha leri ra Benny and Prince out so I still have this paper mara nyamuntlha ta ri andula in front of everyone marivona leri ra andula na closure aka this night masivona ku ri ni fakele ni twisisa pain leyi a ni ri ka yona ya ku andlwini ya mina a ni hava na newspaper na yin'we ya fill up but I had this fill up leyi nga ndlela matimu ni hava na phepha na rin'we but ni ve na newspaper leyi since 2013